Mizoram sum din munle sumen kol nati hi voinia ka topic min pek vi kania kan ram sum din mun hi thate chiam anilo ti chukan sheveka sarkar thar alo pian tak awanga thathut po ani boklova vaibel cha sing khat sang ni chuang liability nei sa in kan lu puya kan GSDP tanga thirin sarkarina asum in dai lo na puk nge ngai kan ti mai thin fiscal deficit hi 3% apo kan la khung lei thei don lawak chu wang chuan sarkar thar apiana ati masak bera khachu hemi chunga khung ngei tura han siam kha ania sarkar thar tir atanga sum han lom lian de kan sum din hun han sei ka han du le power bill ama sabera kan chief minister kan finance minister ina ngai poimo mawangin kan zui na sa achan chu kha le chen kha sum le pai tlang ti hek tulian berle leiba mutan lian karena thim don voina pek lo chuan ti ngai reng deu ani awang khan chutiang chuan kan han bo suya kan sarkar lim atanga voini thlenga electric bill atana Mizoram sarkarin kan pek chu to za thi vaibel chezali somli le pariat zet ani manane tharuk chungin hi enga tinge apoimo kan ti chuan he heta tang hian June tha bill kan pek khan surcharge kan ti thin ahun tiam chunga kan pek lo wanga kan choi bel thina kha apunga kha pek ngai lovin vaibel se somkwa pakhat kan clear khan noi somnga pariat zet kan hum phato chuan July ni saria bill kan clear le khan vaibel se somthum paruk kan pek le khan ba po soi man ni lovin kan clear khan rebate kan chief minister ina alo soi fo thin kan nei thei turani atia kha noi somthum paruk le sing ni sanga avai khatna tan rebate July kha khan kan human to ani adot le chuan healthcare bill kha kan soina sa vaibel che som nga zet mai vaibel che som li le sumda sa budget allocation ami vaibel che som kha hloma pek chu alonita sarkar sumda tlingkhom corpus fund vaibel che zani le panga zet hi corpus fund alo oma bank sanga fixed deposit da ania chu quarterly in dividend ran thleng thina heta tang hian vaibel cheli chuang zet pek le ani to bokani healthcare atan hian tin hemidot le chuan February le March thla sang ni som ni pali khan pension le other retirement benefits kan ti ho khatiang tlingkhom kum ni chuang te lo tlingkhom lian tham lutuk om to kha kan he ang zong in an sum tho chua kum som thum som li sarkar ta nan hlan to nuwa pension to nuwa dam lo mang angte om kha mu thei lovin thei pa top chu ania heng jinga treasury tanga bil tang hi February le March tharingot khan vaibel che zani somnga paruk le noi som sari panga tezet mai pension kha hlomin chua ani ta bokani thlan hi chungin chuta chuanin tuna hian ba tamlu to om to lowa normal kan kal thei kan be se ya backlog kan ti department atang tang ni lo treasury ngawa process awanga tang hi August la chung chuan ngai to loin mu mal takin pension te hi kan pek chuwa ve thei to kan be se boka sarkar hian malak atuma huai sen angama ke deposit kan ti mai kha athei pato liability ti niam atuma malak na tur po kan la soi tu thau tura ngai ta ila December sang ni som ni pathum nu lama tanga ke deposit atang bill kan lak chu hi vaibel che zali somni pangale nuai somni pakwa te me tling to bok ani chung chu tun ma sarkar sum na tho na lo la tang si le bil tang kan ti ho khang kan pek chua kha vaibel che zali somni pangale nuai somni pakwa zet ania hemi chung hian GPF kan ti apo provident fund mani sum ngei la chuak turan har sat je te sia in le sarkarin kan pu ka market rate aya sangin apung kan pek reng hi kan tan liability ani lian pui ani sarkar GPF kol tu na puk zo vekte hi har satna ni ti shein chunga chuan thei patop chuin hemi chung zonga GPF tharuk chunga GPF atana kan pek chu zong hi vaibel che zathum somnga pakwa le nuai somriat pakwa tlingman bokane chutiang chon GPF tang tun mar satna nei thin te melkhiat nei ngai nia kan ngai thin de khatianga signature ngai nia kan ngai thin te mane sum le pai la chuak tura percent lo la om nia ngai thin te kha about to kan be sei boka complain kan dongri talo ani tun mai maya hian tun ma lo tang thin contractor te boy pui PMGSY anti ho kha mars tharal ma khan vaibel che jani som pani kan release felvek man boka an account oma tu naron lut le thar hi vaibel che sob za som li pakwa le state matching share som panga hi release le anile to boka chuwang chuanin hemi pialama hian MLS som li te MLF fund
bial me puitinan ka hlel em ve model code of conduct awang te a har satna neya chiat to na mun sang thlen chung po kan man theilawa kha chief minister ina ngai poimo wangin tun truma khan vaibel che somli zet tum khata aloma han pe chua nile boka heta tang hen kan riat thei tura chu thlatina chuak nge ngai hi kan lo chu tin kan ring dewa hei hi khoi ange kal thin kan ti kan ringa thakata sarkar na thokte hlo le GIA heng bot neu te akal te le wages kan ti MR le PE te hlo hi thakata chuak zong hi awa in vaibel che zathum som thum vel zet atling to boka heng ba ka hian pension a chuak ringot a hi pension hi mi singli sang ni vela kanom me ka chung te awang chuan vaibel che somriat pahni te me mai thlatin pension te tan hian a chuak bokani ti kha kan se theo me chumini chuan thakata chuak a hi vaibel che di som di heta hena thlinga power leinan vaibel che somnga do na lo nia zali zanga somnga fiscal space kan nei thakata income kan nei le expenditure kan nei in thlauna hi vaibel che som thumvel or a om thina ni chutiang kara tanga management ti chu angai awangin kan finance minister malak na afak om tak zeta prioritize asiam te hituna hen ara kan hu chho mek bok ni in alangani chuan adot le a chuan khang kan indai lo kan nei ve fo don ni khatizak pek chu angai kha chuan kan sumpuk te soilaran thir ke mangai point ka soi thina chungte awang chuan in thil tam tak klang taka han soi tlang hi a tha in ka ria OMB kan ti mai open market borrowing si kan sarkar tir atrangain nikum hlui financial year khan khachu budget lo da sale puk turati anina chungin budget estimates ain vaibel che jani don in kan puk kema chudi chungchuan vaibel che jali ni somli pakhat crores ni somli pakhat zet financial year kalta khan kan sarkar nuwa kan puk manani chuan adot le kumin chung hian vaibel che jathum somruk pakhat awain nikum le JPM sarkar no kan puk ling to king khom hi vaibel che jaruk ania hei hi kan sarkar ina puk tura kan ro mane budget a khanda sa ania nachina fiscal deficit kan ti kan in dai lo na le capital expenditure turata na kan puk kha tuna hen equated monthly installment kan ti mai thattina ke mani ina puk tura ro man na hi tentative program hi RBI website sa khana omveka vaibel che somsari thatin chu chuanin kan labor rule tur nichina kan soi vaibel che zali somruk zet mai capital return ngai repayment ngai kan nei te khang debt servicing atana kan mamote committee tur khan vaibel che somsari zet mai thatin puk turin han roman chomeka chu akalbok ani te kha kan soi duwa sarkar thara te big tang budget present anin huwa financial year thar sang ni pali somni panga hian ways and means advance voi khat ma thathum chung first quarter le voi ni thleng kan la lovani kan lak thei bi ka hi special draw fan hi kan sum din hun tetle ma hanzia ve dewa kan cash mismatch te je vain RBI in minon revise saka apma special draw fan vaibel che somnga parukte tamber somriat bin phalsak thina kha vaibel che jani somnga paruk loi mai man du hun man thei tur kha min ron phal sak nge ma se kan la mang ta chuwang lova hemi special draw fan atang hian tum ni che jun tha ni thum vaibel che somli pasari ni thumatan kan puk zuaya July kha khan ninga vaibel che somsari pathum kan puk le zuai boka abak hi chu post special draw fan noya lani in kan limit 10% 50% pokan la mang lo nge a normal ways and means advance pay chu voi khatma sarkar thara hian thali chungin kan la khoi lawani te kha ka han soi du a hemi chunga hian normal ways and means advance si vaibel che za som ko pakhat kan limit ani thina hei po hi zani som paruka thamasa khan mi ron ti san sak nge ma se kan la mang chin lo ane an soyang hian ne ngama chen hi chu ani lo kan din hundik tak khlaya kha han soi fian pani se